Working President ke MPCC, uba PNCM, uba long, Deputy CM ke KHDC, ulaong, ke jipun krek ke Kongres, ke election MP, bat ke election MDC, ke Bansawan, kamdon jingye ke parti Henry, dan kam man kintiu kam syaprang ke parti namar kedai ke National Party. Ulaong ke parti Kongres kar hadu menta kadang syanya iu sitting uba Vincent Pala menyekun ke MP. Haba kali ulaong walai kinong kersan barat ba jong ki bakwa badan kam yu ba PNCM panwan phai biang syamau senram ulaong baya menta ngau kwa syu banyakun namau senram Henry unyakun bet namau khar pentor kra tat lada ka pentor kra kam ai syu ke jing kersan kan niat pat da ka wei kalenti pat ka wei karai ulaong bakam don keno jing kta ni jinge ke Kongres habaya trelang bat ke NPP ha District Council Henry ka syongpat ke ke bak isi kawan ra ka jing mentoy upat ba ubala jet MDC na ka benta ka jing hun lang upat ba election MDC but MP ru nakalang jungi ka Kongres Parti namar kadi ka National Party ka bangila ada organize lupa wat la don election ru idon ki District Congress Committee idon ki Block Congress Committee idon ki primary unit haki level jungi sitang baper idon ru ye ki Youth Congress aman lagi district aman lagi unit idon ru ye ki Mahila Congress aman lagi district aman lagi unit nakalang jungi ngim tadon jing tan ban ne jing de election kasulong ba in haban su get up kandiat nak bentuk MP election pada MDC election MP kata te ngani le ibit nam bokar pentorum ka nakalang ka Kongres Parti jungi te mo ka badi National Party te lada kidon ki interested ka dilihat mo ki bago ban yele te kila ban tho si ka parti tendai ka sulong ba ya hadu mentahi namar ba ila dei lupa sitting pada kaju ke por bangidang hadu mentang ngidang syania ngidang hakajing long ju kumu nong mikmat hapo parlimen ngatrai indai tang mau hadu mentah hajing syang asnu tangan ni kawai ban yasong lang hakaju kasem kasyong ru hagi ki performan ki jungi lang hang ni dengan saya dapat keli kata ngilaban bo kawai ka jingli junga haupai ba ki yo i kumnu ya kan ka isi ka pemerintah ki karukom tri kam jongka ka long nem kat kum ka jingkmi lenti jongu pai ba dengan sengau balada kajubab kolong ba kidon ki babun ki isu ki batmai ban karukom tri kam ka state na ka banta ban protect ban yada ban kentiu ya karikasi ka jongi hapo ka konod jong siksidil ngatrai kan nomlili dang yatrai langru nei ka pa ya ingi kolong ba dang yatrai lang bat ngimla ban perform kat kum pajing menti jong pai ba kata te kan kata ini mal kum ba kolong menta da phai ba ya hapan ai jing ro ya ka ini ka isi bat mai apo ka jing lam jong ba penyai sing sim kumu siam aga bangi persang ya ka bani keren ki babun ki isu ibadai na ka benta ka interest jong ki briu ki jongi lada piong haka station ke badap ru na persang kat bala na ka benta berpenstet ya ka land rules berpensuk ipai ba nong syong syong ajing ri kende wa siap nang ta la busuk lang ru na ka benta ka administration na ki snong lang baga Administration of Ilaka Act 1991 haka bang yo ban busuk yagi sang long kemi ki sang samla bari karukom trikam ko jongki dengan suba lada ka coalition ka jongi kaya tri bah na ka benta ka interest jong pai ba ngatrai ka ko pai ba nong ngimdon kanu ka jing snu tende ka banung kam ban tri bah ai kanu komen namar ba kibami mensyamo ka khnam glami ka PDM glami ka PDF glami te ngatrai ngam don kampan batai ru elong kum tu bagalong te ka syong sa haginu ilang ka BBP hadu kan no gila ban continue ya kan kam na bentaban
yo ya ka support jumpa ibat ya menta nama ada long too early yang aban ai kanu komen jing digini ka shilong kani kin nalarang ada MDC maukar pentor ungkra hadu menta ge ai jing sene ayanga ka bagi jit harusnya maja ka kendai dia bangan shu simthane ka rai kerki ban mare seni setai kamlong setang lada ki nong song jong ka maukar pentor ungkra mai hiju ka jing sene ayanga ka next MDC election kata tekan wanda ka bagi jing keli dari mau senang mai ngasetenan ki nong song ki jonga sedi bun hadu menta ki kwa ayen mbi mangakeren yu da compare ka jing trei dong ki sausan mut ki MLA ki bala alej tharai rai da pigli ki border hat apo mau senam during my time tapi keren ya ka PHE subdivision apo mau senam during my time tapi keren ya ka school JNB mau senam during my time tapi keren bagi trei construct ka building ke bahaya ngiop mensuara ketika asam type ke block building juga mentaka RCC building so beautiful tetapi ya keren ya ki scheme mau sentam ketika port juga tapi ya keren ya ki business dispensary ketika port juga tapi ya keren ya ki babon gitu ki scheme ADB ke jingade berki school ke mau sentam higher secondary school ka district Benozau secondary school ketika port juga nanti tahu ketika hibu pai bau kwa ban pai dan mereka sulong ba yang aman tak dong tu early namar ba ngan hamban shania iswa ginung song jongka mokar pen pra mari hanya ai jing shania menang kan iru ngatai pitip ba bangile na penthor kasulong slight mistake ang ngai kapau sai bagi berugi don jing shania